Sakbay nga mapantayo ijay kwa ijay eskwelahan ikararag tayo iti panagklase yo itatangal daw itatanag sapata sapay kumanga nalaing kayo palaingan na kayo na po Diyos kararag tayo nga sapay kumata nagijay in kayo adalit tata makorekan nyo amin ken 100% iti maalay ito nga agsapa so nga kararag tayo hanggang ronaan lang ay kararag tayo jay kan kanayon nga panagnayo jay daldalan iya dayo na kayo na po Diyos iti pidgad iya jay kararag tayo di jay panag klase yo itatangag sapa sana balay kayo nga agklase manakabalin unay nga Dios apo ti daytoy nga gundaway ibkas mi tinembang nga panagyaman bendisyonam kadi apo ti kamanen na panag ruruar ti pagtayngan ken panag-eskwela dagiti ubing apo klase damanen kitijig mo iti laingda kinijig mo iti pigsada nga klase itatang bigat apo tulungan na kami amin ket sikati may kadda and isurom dagiti ubing apo nga ag-eskwela itat manen nga agsapa aga na po mi Jesus pagkasi may nadawatin dagiti asina nama amen. Tricycle driver sample everyday nasiglat lagi naman ako nakikita lagi yung pasahero so ano mo siya dito pauray-uray ka lang kalagi crossing starter na kalagi sumangbay na estudyante kalagi daldalan sakay iti tricycle. So thank you very much kada kayo amin namin kapag nag-enjoy iti okay, nakauray at paglaing sa titi pasaheros may tag-istambay na dito estudyante school okay, buhay. Masayang buhay. Pauwi.
Ramon? Ah, Ano pa namin? Pare! Okay, yeah. Okay, wow.